Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Ja sam Stefana, danas pričamo o drugoj utakmici ABA Liga play-offa koja se igrala u Dubaju, a boga mi i u Beogradu. Ali prije nešto krenemo to, naravno ne zaboravite da se subscribe-ate na kanal ukoliko niste i obavezno lajkujte ovaj video. Pre svega, jako lepe vesti, pogledajte na ekranu šta piše, nemamo više strajkova. Uspešno smo rešili problem sa strajkovima koje smo dobili, legal team je pomogao, odnosno zapravo YouTube je skinuo 2 strajka i jako sam srećan zbog toga. Ali o tom potom pričat ćemo o tim strajkovima i o budućnosti kanala, imam svašta da vam kažem. Ali danas se bavimo ABA ligom i play-offom i utakmicom broj 2. Naime, utakmica broj 2 je donela mnogo uzbuđenja, pogotovo u prvoj utakmici gde je Dubaj ugostio ekipu Partizana. Dubaj je slavio u tom susretu sa stotkom, isto kao i Crvena zvezda u svom duelu protiv budućnosti u Beogradskoj areni, ali Dubaj je imao produžetak, odnosno 85-85 je bilo na kraju regularnog dela i Dubaj je u produžetku izborio tu veoma za njih važnu pobedu i produžio sebi sezonu za bar još jednu utakmicu. Što se tiče te utakmice, Dubaj je dobro krenuo, pa onda pao, imao oscilacije velike i na kraju uspeo dođe do pobede. Iskreno, oba domaćina, odnosno za sada sva 4 domaćina su došla do pobede u prva 2 kola, odnosno prve 2 utakmice serije play-offa. Ja sam očekivao za Zvezdu da će dobiti budućnost, međutim nisam očekivao da će Dubaj pobediti u ovoj utakmici, da budem iskren. Tačnije, mislio sam, odnosno davao šanse pola-pola, jer Jelte Partizan je, delo je dosta kvalitetnija ekipa sa evroligaškim iskustvom, ok, opet kraj sezone, ali Dubaj ni nema toliko utakmica u nogama koliko ima Partizan u ovoj sezoni i nekako sam očekivao da će Partizan pa možda čak i pobediti u ovoj utakmici i seriju završiti sa 2-0. Ali to se na sreću velikih navijača Dubaja nije desilo i Partizan će igrati majstoricu ili majstoricu, ne znam kako izgovarate to, majstoricu, u Beogradu, u Beogradskoj areni u nedelju. Sad, što se utakmice tiče, Dubaj jeste imao bekovsku liniju koja je bila fantastična, Nate Mason i Klemen Prepelić su bili najefikasniji na terenu, pogotovo Klemen Prepelić koji je bio neverovatan, pogotovo iza linije 6.75 gde je gađao 5 od 8 trojke. Sa druge strane Nate Mason koji nije bio toliko precizan iz igre, imao je 4 od 12 za 2 poena, 2 od 5 za 3 poena, ali sa linije penala čak 12 slobodnih bacanja i svih 12 precizan. Tako da bekovska linija ekipe Dubaja je odradila veliki posao, pomogao im je Davis Bertans i utakmica koja ja sam mislio da će biti totalno drugačija, ispostavilo se da je bila dobra za Dubaj. Što se tiče Bucijelea i Duverioglu, kao i Leona Radošević, oni su međusobno podelili minute, pogotovo Duverioglu koji je ušao u problem sa faulovima i na kraju ih je čak sakupio i 5 na onim nekim, ajde da kažem, glupim faulom u napadu. U svakom slučaju, Dubaj uglavnom oslanjajući se na bekovsku liniju je rešio ovu utakmicu. Prva četvrtina je delovala dosta dobro, odnosno dosta efikasno. Dubaj je postigao 30 poena, primio 23 i delovalo je kao Dubaj da ima sve u svojim rukama. Međutim, u drugoj četvrtini Partizan se vratio i uspeo da deficit smanji na svega 3 poena. Odlazak na polovreme, Dubaj je stavio 21 poen u drugoj četvrtini i otišao sa 50 poena naspram 47 koliko je imao Partizan do polovremena. Drugo polovreme je manje više u znaku Partizana, ako ne računamo produžetak. Partizan je uspeo da preokrene rezultat, uspeo doći do prednosti i napravio 26 poena u trećoj četvrtini i uspeo da povede pred ulazak u posljednju deonicu sa pola koša, odnosno s 1 poenom. Posljednja deonica, mnogo grešaka sa obe strane i Dubaj uspeva da izjednači na 85-85 do kraja, gde je Partizan na kraju i imao napad i šut za pobedu, međutim Carlik Jones nije bio precizan, odšlo su u produžetak. A pre toga Dwayne Washington je postigao neverovatno bitnu trojku za vođstvo Partizana minut i 28 pre kraja i delovalo je da će Partizan rešiti utakmicu, međutim ne lezi vraže. U produžetku
15-10 za ekipu Dubajija. Partizan je prvih svojih, ja ne znam, u 5 minuta vrlo malo poena postigao, odnosno ja mislim da za 3 minuta čak nisu postigli ni jedan poen iz igre, nego sve sa penala. Tako da Partizan poprilično loše odigrao završnicu, odnosno tih poslednjih dodatnih 5 minuta. Dosta grešaka napravi, na kraju je Dubai rešio sve i trojka Bertansa koja je zapečatila sudbinu i odvela seriju u tu majstoricu. Što se ekipe Partizana tiče, interesantno je da je najefikasniji na terenu bio ko drugi nego Carlik Jones sa svojih 25 poena. Carlik Jones jeste vodio Partizan, jeste bio glavni na terenu, nije imao preterano veliku pomoć, ni Sterlinga Browna koji je imao svega 9 poena, Isak Bonga koji je završio utakmicu sa 7 poena, ali je bio jako dobar i na skoku imao 7 skokova, imao je 5 asistencija i Bonga drugi najefikasniji ako gledate indeksne poene. Onaj ko je razočarao u ovoj utakmici, a ima ih boga mi više, pre svega je Ife Lumberg koji je za 7 minuta i 15 sekundi na terenu uradio isto kao i ja sa svog troseda koji sam gledao utakmicu i nisam igrao ništa. Kompletna statistika 0. 0 šuteva, 0 skokova, 0 asistencija, 0 faulova, 0 izgubljenih lopti, 0 kompletna 1-0 za 7 minuta. Dosta manju minutažu je dobio nego u prvoj utakmici kada je igrao garbage time, tako da hajde da kažem da je ova 0 bolja u odnosu na prethodnu utakmicu da ima indeks -6. Možete zamisliti koliko to loše zvuči, majko mila. Ife, saberi se čoveče, ne znam šta dalje da kažem. Što se tiče Dwayna Washingtona, on je možda i drugo razočarenje, ali u odnosu na prvu utakmicu. Dwayne jeste postigao 10 poena, ali je imao kriminalan šut iz igre 1 od 6 za 2 poena i, ne, izvinjavam se, 1 od 6 za 3 poena i 2 od 6 za 2 poena, odnosno ukupno 3 od 12, što je 25%, apsolutno kritično. Kritično u smislu, loši su to procenti i kritično u smislu u prvoj utakmici bio mnogo bolji, mnogo efikasniji i mnogo je bio korisniji za ekipu Partizana, što se ne može reći u ovoj utakmici. Sa druge strane, Frank Ntilikina koji je postigao 18 poena, imao 2 od 4 za 2 poena i 4 od 4 šutirao trojke. Frank Ntilikina bio odličan u ovoj utakmici, ali nažalost nedovoljno dobar. Tako da, pored Carlik Jonesa, Frank Ntilikina bio je drugi po poenima, ali ne drugi i po indeksu korisnosti. Dosta grešaka je on pravio, ali eto što se kaže, bože moj. Ako pogledamo statistiku između dve ekipe, vidjet ćemo da je Dubai šutirao fantastično za 3 poena i imao čak 43 slobodna bacanja. 43 puta je bio na liniji penala Dubai, od toga pola Kremen Prepelić, mora prestane ga zovem Kremen. Od toga pola Klemen Prepelić i Nate Mason i pola ostatak ekipe. Sa druge strane Partizan dosta manje, 29 puta su bili na liniji penala, odnosno za 13 poena ukupno manje koliko su mogli da postignu sa linije penala, 14 zapravo, ali i nešto lošiji procenti šuta sa linije penala i nešto lošiji procenti šuta generalno. Takođe veoma interesantno je da je Dubai šutirao i 37% za 2 poena, što je mizerno, odnosno nedopustivo i nevjerovatno je kako je pobedio uopšte u toj utakmici. Partizan bolji u skokovima za mnogo bolje skače ekipa Partizana, što nije bio slučaj na početku sezone, ali eto dosta su to popravili tokom sezone. 42 skoka ima Partizan, 30 je imao Dubai. Ono što se vidi i što mislim da će biti odlučujući faktor u poslednjoj utakmici, pored naravno publike i podrške sa tribina, jeste koncentrisanost igrača u napadu. U ovoj utakmici definitivno najkoncentrisaniji su bili bekovi i jedne i druge ekipe. Sad, sa druge strane, ja očekujem dosta više i od Brandona Davisa i od Tarika Jonesa, koji je bio i fouled out u ovoj utakmici, da mnogo više doprinesu ekipi, kao i Isak Bonga da postigne mnogo više poena. Pokuševski bio tu i tamo, postigao je svega 5 poena i šut iz igre 2 od 6. Mislim da Pokuševski može mnogo više, a vratit će se i Isaiah Mike, koji je bio suspendovan za ovu utakmicu zato što je imao da počasti sudiju
eto, što se kaže, nekim monologom na kraju posljednje utakmice. U svakom slučaju, Dubaji preživeo je ovo, ima 1-1 seriju i vidjet ćemo u posljednjoj utakmici ko će otići u finale play-offa ABA lige na Megdan, ekipi koja pobedi u posljednjoj utakmici, trećoj u Morači, koja će biti poluprazna. Tako da prelazimo sad na ekipu Crvene zvezde koja je ostvarila veoma važnu pobedu i odvela seriju u tu treću utakmicu. Stotkom je ispratila budućnost nazad u Podgoricu i budućnost će imati tu meč loptu pred svojom publikom, što se kaže, a na Zvezdi je da se odupre. Da li Zvezda može da se odupre, ja to ne znam. Da li verujem da može, pa uvek može, zavisi kako te krene šut, ali bit će paklena atmosfera, odnosno bar tih pola Morače što bude puno, jer će pola morati da bude ispražnjeno. Ne zaboravimo, Nikola Kalinić i neće igrati tu seriju zato što je dobio 3 utakmice suspenzije, zašto je nečim gađao publiku, što je publika njega gađala, to se nešto bilo na snimku. U svakom slučaju nema ni Teodosića, nema ni Kalinića, ali Zvezda uopšte nije toliko loše igrala i bez Kalinića u ovoj utakmici. Najefikasniji jeste bio Filip Petrušev, naravno koji je bio 8 od 10 iz igre, odnosno 7 od 9 za 2 poena i 1 od 1 za 3 poena, 20 poena je postigao Filip Petrušev i ono što se dešava tokom cijele sezone, a vidimo to i u ovoj utakmici, jeste kad Filip Petrušev uđe u svoju seriju, ne zaustavljaju je, stvarno je lagan i mnogo lako dolazi do poena, mnogo lako kreira i sebi šuta, mnogo lako se njemu i asistira u tim situacijama. Nisu mogli tu ni Tanasković, ni Kamenjaš, ni Omić da spreče Filipa Petruševa, onoliko koliko su uspeli. Filip Petrušev je pogodio sa linije penala, tu je bio na 60% 3 od 5, ali svakako najefikasniji igrač Crvene zvezde. U seriju bio ušao i Nemanja Nedović koji je postigao 13 poena, od dosta je postigao Nemanja Nedović sa linije penala i u suštini za 2,5 minuta na početku utakmice koliko je proveo na terenu, skoro je bio dvocifren, postigao je 9 poena u vrlo kratkom vremenskom periodu i to dosta daje vetar u leđa ekipi Crvene zvezde koja je došla do veoma važne pobede. Šuknula je stotku u ekipi budućnosti, ali opet kažem, to ništa ne mora znači, vidjet ćemo sve u narednom periodu. Onaj ko je bio dobar na terenu i čije se prisustvo osjeća definitivno jeste John Brown III. John Brown, koji nije poznat po poenima, postigao ih je svega 4, ali definitivno John Brown, ako ste gledali utakmicu, znate koliko je bitan igrač za ekipu crveno-belih, što govori onaj plus-minus indeks, i John Brown imao 23 kad je on na terenu. Sjajne lopte krade, sjajno izvlači faulove, super se postavlja, dosta dobar je na skoku, dobro gradi, veoma jedan koristan igrač čija se statistika u suštini ne vidi toliko, ali jako značajan šraf za ekipu Crvene zvezde i dosta dobru energiju nosi na teren, što se ne može reći i za Majka Dauma koji je postigao poen više, proveo 13 minuta u igri i u suštini mislim da Mike Down neće biti preterano zadržan u Zvezdi posle kraja ove sezone, ali ajde neka bude, to je moje mišljenje pa ćemo da vidimo. Crvena zvezda je dobro otvorila utakmicu, pa je onda morala da stiže rezultat, bila je rezultatska klackalica u prvoj četvrtini, prvom delu prve četvrtine i onda je Zvezda preuzela inicijativu, preuzela prednost, 25-17 napravila u prvoj četvrtini i onda je ta razlika bukvalno samo održavana do kraja utakmice. Rasla ona i na 21 poen, pa se smanjivala na nešto 10. Otprilike na 10 se ošlo na polovreme, 25 je dala Zvezda i u prvoj i u drugoj četvrtini, 50-40 je bilo na polovremenu i ta prednost se u suštini nije ni spuštala, nije budućnost imala Bog zna kakvu priliku da se približi i kad je uspevala da napravi neku seriju od 4-5-0, onda se Zvezda uvek vraćala i mora se i pohvaliti igra Ognjena Dobrića, pogotovo u prvom poluvremenu kada je Ognjen Dobrić pogodio one dve trojke sa onih pozicija, sjetit ćete se na olimpijskim igrama gde je i promašio, gde smo mi mogli da nam Ameriku prokletu da dobijemo i da odemo u finalu. U svakom slučaju, drago mi je zbog Ognjena Dobrića, vraćamo se samopouzdanje, on je jako koristan igrač, jako dobar igrač. Ognjen Dobrić je 19,5 minuta proveo u igri, za tih 19,5 minuta jest on imao indeks 9, ali šut iz igre uopšte nije bio toliko loš. 66% za 2 poena, 60% za 3 poena, definitivno nešto super od Ognjena Dobrića, iako on može mnogo više, jako koristan igrač i igrač zadatka pre svega u odbrani, jako brz i možda preuzima pozicije od 1 do 4, skoro 4 možda može i čak četvorku, ne znam.
Tako da Zvezda izjednačava seriju, ide na 1-1 i u Morači se takođe u nedjelju odlučuje o finalisti tog drugog dela kostura, koji će suprotstaviti naravno pobedniku utakmice Partizan Dubaj. Ono što je najzanimljivije što se tiče ABA lige jeste da nas ABA liga ne vodi nigde. I to je zvanično i definitivno šampion ABA lige će ništa, dobiti pehar, potapšati ga po ramenu i reći bravo majstore, idemo sa sledeće sezone. Tako da, eto, to je možda jedna loša stvar za ABA ligu, ali pričat ćemo o tome, pričat ćemo i o budućnosti ABA lige, neki tu timovi hoće da se priključe, nekima baš i nije stalo do ABA lige, o tom potom, dosta tu ima da se priče razglaba, ali u svakom slučaju to bi bilo to za ovu emisiju. Ja znam da ste vi uživali u klipu, nadam se da ste se subscribe-ovali na kanal, ukoliko niste bili subscribe-ovani. Za vas što jeste, hvala vam puno što podržavate kanal, obavezno lajkujte ovaj video. Taj like kuća, znači sada kad vraćamo algoritam na ono staro i definitivno s vas očekujem možda malo kasnije sa nekim informacijama, a možda i sutra. Vidjet ćemo kako Nećemo kako mi pas bude raspoložen, da moram ga šetam ili ne moram. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u klipu. Do sledećeg puta, vidimo se, ja sam Stefan i pozdravljam vas. Ćao.